Aftai la fionga fong fitalai. Shalo la utabua ia nei tai au e tu sai baratala fa tau tu tupe wa. Ta oto lo wa fono ya wasi fina ngalo sui manu mota. Ya pa ia fa ta fa mota la fiola o fionga fong fitalai. Pia voi la fionga pa le mia ma sui pa le mia la ia kapinet. Ya va pe foi mi stala ngolango ma le fionga le sui fong fitalai. Ya e atu nei tu o mota e le fionga te tai o le tu ngai sui malu umale o le nei foi tu ya fa malo fa tai o leo mai ona e si vi inga mal fa tai le tu nei tai au ya ta to na pa ia foi fa ta fa ma sau sau ta le tunu ya manatu o leo mai ona e pailango fa pe leo se longona ya la le to ya lo na o ngasami wa sam fa nga o Samoa o ta oto se la o fa tai fo in nei tai au ma ta watu I fa urulunga mtanga luenga tatu malo la fa inga luenga ya fa malo ta pati me nei tai au la long sua nga luenga tatu pal bene tatu malo fa lo ngia nei tai au ya le ma wat pa ia mal malu leo sa nei le tu o malu ya la fio sui mai malo stadia ia fa malo so fua fa tai fo le tala mai o au ia wa fo ia le tapo ia o tato fonusu ile nei tai fo la fionga de fon fitalai ia manatu ole a papa velostala ai voi nai motunga afa tu sai matar fa tawo tu tupe ia hoi sa noanga fa mal malama la fionga minsta tupe ia ole fo o pe ai mota le na male laina la o fionga nei va tau tato yai o va tau ia atunu ele vai fanga loa ele tu langi o sai tu tonu ma fuai o na fale tonu le sapalai mai o suau ia wa fi ai le la langi atoa va pe ho sio tato ho ia tunu ia o sita ia tau o loa tau soifuanga ia le ngata sitai ia tau suau un pensingi mtiso ma tulanga mo fa pena ia o fa pena fo yon sitai ai mal tau iso loa ia tau mafa ia o loa fa fale ia o pasesio valele ia maisi uma mawa fianga fa pena no winga no fionga fong fitarai te tau ona fu le lei mausta ia tatu tula fono tupe ia mamoni moita ia whainga wha vai tau tupe. Ena ia wha tūlanga le ia ti nae. Tau na ave e le tātou wha mua. Ma le tātou wha tāua a wā I le te le se tātou ta mawa inga. Le titi o le tātou atunu. Ono ngā winga e tau na wha sokosoa le lei tātou ta mawa inga leo li patia mai. E le ofisa o wha maumaunga. Ia e tātou overspending $2.5 million I le kwata mua nei tau sanga e pa o 4% e tupe au ina mai onga a fianga onga na tula mai nei vai tau fianga I mtatou ia o mafua on tatou mafitia I le tulanga o le tangota le tau le soifuanga pe ona nei sa no fa malama le fianga le mista tupe tu sa nei tala fa tau tu tupe ia le o pa o lalo le inflation le tau o soifuanga pa uilalo tasi tesi ma 2% pe ona mailan saunoanga. Ia alo matau ida, olo tu maupea I le tau o tele o loa. E le o ingi o loa si tele fa pe pa u di tau. E fo isi o loa, e o si po I lunga tau. Olo si pe I lunga. Ona o le lava e fea ngai peta tou, ma fianga I o le suau. O le soa di tele, le ua, fai lo mai le malo ia le la si lunga le minimum wage e tongi ba lalo o le tula e au dia atu le tausanga lua fe lo su malvan ia wa ausia le ono tala ma sene le tula minimum wage ai le tantonunga la o vionga de fonfitala o te bitonu nei o tau na o le ono tala ma sene tau ta te tongi lea I tūla, tongi pa u, mo le private sector. Ina ia fua ai I le tūlanga le tau soi fuanga wa iai I taimi nei.
maintain ai le lato purchasing power ina ia whāwau pea e tūlanga o le malosi o le lato whātau fua i le tau o loa ma tau mafa o e nei vai tau o se fuafuanga le leila ne ua mai le malo si i lunga le tato minimum wage mo le private sector ia e fo ia fianga i business wa la fia ai tu pe fasili business company o le mea la tal fe ngai me fa pale ni nei vai tau o le tulo i lalo le la fonga company corporate tax ia pe fo on for inda i tato manifesto e le fainga palota e tu i lalo lusu mantoro pesene e on tau fa pale di le le o le fainga na o le amo ai si tu pe fa sao company e tu tongi ai ni si au fainga runga fa popo mo ai ni si nga runga fo mo tangata fainga runga i tua private sector. Ai te taufo, o na iai se whainga, e whitou na iai tu tongi lau whainga runga al malo. A wale fo ia fia la tau, i le tau o le soifuanga leo a iai nei vai tau, fuafua wha pena, i tau fo tu nai, ia tongi lau whainga runga al malo. Ina ia tutusa fo i la tau, ma le private sector ma tu langa o iai ia sitanga, ia po o le si leo o le tutongi mau lalo le tūlā i le private sector. Ina ia tu mau e fo, le purchasing power, a rau whainga ringa le malo. O leo a mata watu tiute ro wafu, o da si mau lunga tūlanga o tupe maua mai tiute. Tato import duties. Ia se vainga le lei lea whainga. Ala si mau lunga atu whaitau milionga si atuai. Nai lo tupe lea o ina terminei. Lo inga se fa poponga tele le la si. Ar me le matauina. Pe na mai sa no ngal mi sta tupe. Era ele se fufuanga si ia le pasene. O tiute tong. Ala si tupe maua mai. Pe au ina mai tiute. Lo no winga, lo fionga mi sta. E pe e foringa mai. E isi taimi. E ono si ia foi tatu tiute. Awa e fai asi maua lunga tele o le tupe e rea o mau atu. O le hao ina mai tiute. I taira tātou wafu. Le ngata i mo meo tiute i o import duties. Ia wha pefo de excise tax. Ma o lunga foi tupe la hao ina mai. A whai a au sia ia whai numera. Wa lau vai. E le whai ngofia na au sia whai ngumela i o amai de. Tara whatau tupe ia la hao ina mai. Mambaua ina mai. I taira tātou wafu. Ona mau lunga tere whai numera ia mai. A lau na vai. Lau na vai. A tapua i atu. Ina ia maua ia tupe ia pe ona fufua ina. Wai taua na maua tupe ia. A wafu fuanga whatino mati na o tato malo ia tonu o teimi nei. A wai a o teimi e si ia ia le taunga tau soi fuanga. Me se a fianga i o a fia i tato suau. Ia to sila. Ai ave ese pe solo ia GST le i tato tau mawhafo ia lumia. Basic food items. Tasi lea tu langa sa telefo inga nga i ai sa unuanga. Ia mai se teimi fo i o tatu ta pena parota. Ave ese ia mo meo food items fo ia lumia. Tau mafa lumia. Ia so soani e nei vai tau. E tau ngata tau soifuanga. O lea vo e la si. Le levi po le la fonga. E tutongi e kampangi le o PPS le a me swa u tono le tunu. Le vo e mata watu tatu tala fa tau tupe. E ala si le levi lea, le ngata si le levi lea, ala si I fo I le tongi o le nofoanga le te o suau, o tato terminal le I songi, ngā o le terminal lea, o le terminal al malo, e fai tau milion ngā la si tanga le la si ia tūlanga ia, I aro no winga, o la awha pena fo I ona tuu atu o le company lea, I lunga tangata ia fai tau o le suau ma tato, tiso ma pengsingi ma tūlanga ma fai pena, e ala si ia fo I la I lunga ia le, I le tau o le tātou suau. O tūlanga ia peo na mata watu. Ia, malia whenua mai ele sui o lo sa unua lo fionga le sui te tai lo I tōngai o lo tūlai mai te tai o le malo. Tu atu lea manua lo fionga le ripa. Ia le ngona e tu pēr sa unoanga se I whasolo. Langa o le tātou waso mua le nei peitai. E iai me taun wha mamlama. E whafonga mai le tunu. O tu pēr o whaatūlanga o le ao ina mai lo fiso tiute. E le ai se fufuanga le malo e toi si ini la fonga.
A o ngai ngoina leu whaatino I tono le tiute. Te le mano noai mea le la whaatino e toi mawai tupe fasili. Me mua. Ina o tau nuur whainga malo I te tonu, ma mai tau inai. O le tele o le whaangai ngoina o tiute o loa, ele o sao. Pe pelo invoice. Se invoice o le mai. Wa leva na tato walu le system le na. Taimi le nei. Wa avel fautuanga al kapeneta le minista o tiute. Ia mata I tu le lei tu langa lea. Fake invoice. Ma ua uman faatu al kapeneta le task force. E matua mai uma company nei e pelongia le office o tiute. Ma le sa o ai le toningo tiute le atunu e tauna maua. Na leilo ni tiute fai ima se invoices. Ai o to e fatau le atunu. Maua la tau GST. Ma maua la tau fa moniang. Ai vali ano le atunu. Me mo mole na. Me lo na lua, tatou teams le na fai. Lua afe mon tupu company. Na le ono se lau le stala. Ma fatino. Te le tupe le atunu e le o mafai o nao ina. Mene na, taun wha malama le lei. I tu wia, langa lewa mata na latu la ungo le asi, le asi, le asi, le a. O le tau o le suau, e le mafai o na tato pule ina, le stato suau. Suau atu nu ulai fafo. O fe anga iai lato tu maanga whatinongo lato tau, mea na lato. Paule mea tato e fai, o le tari malu. Ina ia mafai o na tato ngafa tau li maina. Le foi na lu tau fa sete le a la masina taluai. O la sioki il pensil, o la sioki il suau. O umana fa tatia le malo na fenga fa vai tato te tau nu kirisi masi oka i ufai. Sau va suau I vai so mama sina fa tulanga ina ia ave ese le popole o le atunu. O le fa pe o la le stato suau e mau mai. Au le tau ia fina ngalo mari li el tato parliament. E pule al stafune le laulo na va. Pe si runga le tau o le metaua ia maua penisini tato te whaongai. Al wha mama venga lau fsau ni le malo. O me umana leta pena tuai peo na esau noa le tau o si il tango tangata matatongi. Fua le feo i le ta vale le malo. Ta pena le lei koe uku uma pengsingi le malo le pamu le malo. Ina ia fua tupe whaar. Manatu taun wha sao le tūlanga lea. Ina nei whalala tele me whape mai ma mai tau mai le atunu. O lea monga ma le whafafa le la tātou sao ni whai. Whamamla manga le lau fionga le whangfitalai. Ia, malo sao no lo fionga te te malo. Ia po mo me lo fionga le fionga te te. Whawau sao no? Fionga fitalai. Mo se avanoa, whamon mole. Ia, se tuatu le avanoa le fionga le minstao tupe maua. Ia, e rei whaisanga e whale vlave le saunanga matango fia le sui mamalu. Paul mea langa le amatanga le saunanga sui mamalu. Mai e saunoa ai. Se fulu pasene wa pa ele tupe le sauina. Ai whamaluru atu. O whamaumonga le mato vaenga tupe maua. O rosi tia lava ia tupe lo auina temi nei. Ino mato mai tonu le iwa masina. Tolu masina u mai a. Na mauai. Wasili tupe maua sauina. Nai lor take safa tatia. Ile si tolu masina na soai. O le lave au sia tupe. E sili atu. Nai lor take safa tatia. I temi nei. O le fua mai al tala tupe masina nei. O le fua mai le sili poti. E sili tupe maua. Wauina mai. Nai lor tupe safa tatia. O le mele fa molero fionga. E se seet from talanga le. E fulu pasene pa ua le tupe maua lo auina. Langol temi nei, o lo mawalunga lava tupe mawawina, ono tūlanga o la fonga, pe ona sila fia, manu la tunu whawhai mo lo avnoa. Ia, malo sao no lo fionga le minsta. Ia, tuatu lava no e whawau sao no ngalo fionga sui te tau le tuangai? Ia, whawhai lo fionga le whongwhitalai. Ia, le fōua whawhonga maua i le mauta. Ia, i whasaonga, sao noanga. Ia, pe ona mai le fionga le minsta o tupe maua. Ia wa pe foi sa no ngal mix de fionga pandemia o tulanga na lo so lo ngal le lava fo i fa ngal tato teams software program le au inai e le yo atu stala e tulanga le au ina PAYE ba me GST mai fa lo a tulanga na o tato teams masalo le o atu sfunta usanga fa ngal tato teams software program
o se tūlanga le lei. Masalo na o tātou ma fiti la tunu le whaonga le teams. Le wa si tia ai. Ia le au ino la fonga, a se tūlanga le lei. Ia le hoi maua, fuafuanga ia e toe wha le lei o le au ino o le tiute le wafu. Ia mangaia, o fuafuanga le lei umana fuafuanga. Pa wale bele sanga ia tue le tala. Au wa ai whai mela ia mai I tupe ia fuafua au ino mai. Whai asi maurunga, mawai. Ia, tāpsia, o nao sa unoa wha mamlama. I ngā luenga ia la alo tu entanga luenga. Ia, o tūlanga na e pēr fo e nau tā noa atu de. Ina tātou suau. Ia ma meo levi ia ma la fonga suau. Wa na teimi nei. Ia, e te tau o na mo sipso swadi mo na taxi ma meo mo pasi. Wa ale o mata o tu nei vai tau. Pea wa matan to ya ngai na tunu e whaangana I pasi. E tū tā wale whale o ngā tau tiso male. Man pingsing e stunanga leilea, ka wenga encourage ka ko public transport. E le lei e so swadi ai ina ia tutitia ho tero ta va de Whionga Foitalai, se avanoa, whamolmole. Ia, maria whenoa le sui o lo sao noa, se toi tu atu le avanoa le whionga le Minister Tute o tupe maua. Ia whamanua tu sui mamalu. E le lei al whamanino langa lai whafonga Samoa, masilisila Samoa. O tūlanga lo le teams. Whiona tā ua sunga palemia. E fia ripoti atu e whapea. I whamaumaunga le wa o mai ate au le lo aia tupe maua le malo. E lima afe tātou clients lo iai. A fika tu le lima afe. E lua afe clients. E maua le threshold. E mawhaiona vea le teams. Au teimi nei. E ono se lau company. O lo mwhaina restara le teams. A na ono se lau. Na le se lau ono se fulu. O lo mwhaina comply ma le teams. Lo no ingo. O le si wha se lau. E le ise compliance, e te le le tupe tauna moa mai, a le awhaina, e lo le compliance ma le teams. La ngole sa ngolo sui mamalu, se furu tau sanga tanu na iei, e ei lape, o le whaongaina o tātou teams. O le mela na, le wai ilma to ngaluenga, ina ia to enforce whaongaina o teams, ia ma le le whaongaina, a wā tupe maua la tunu whaftai mo la avanoa. Malo sao noa whamamlama le vanga. Ia, tuat pele avanoa le whionga sui te teilu tua ngai, whamaya, mai lau sao noa? Ia leila o lea ngai I tūlanga o tupe ia o ina mai ni teams. Wa o le ta oto I todo tala tupe ia mo meo forecast o revenue collection ale malo. Ia ra o lea ngai ia I mea na, ona tau tere yo o I mea taitasi. A tūlanga na le mata wina. I se tala I tūlanga lau tele. Le tano atuai. Ia e tatau ona whamalosia. Tūlanga o mea taun whai. O le vainga lau tele la. E mauti noa o le a toe. Si fo e tau o tātou suau. Masalo pon masin fau pa a tau fufu atu iai. Ai o le tau o le suau. Ia e peo na sau nor padmia. E le isi tātou control mea na. A le mea tātou e whai. O tau ftutu na. Ia ma fufu le lei. Ia awane I awha inga tere tātou. Ina ia manu a voi lea miti. E o songa manu a kinga inga. Ia tūlanga na, e le tiro atua ia, e pei foi la le tūlanga le tātou IPC, a whai e sao ia li poti e bawai. Ongo sifuru milionga lai ka alafu le IPC le isuau. E alo mga mia foi wha le o afi le tai fia. Salo alo se 2 milionga le afi tasi. E alongo inga tele la tupe mna mia. Tūlanga le leila ia. I le tupe le tau mwhai e le tātou malo e ao ina. Ina I wha le leia au mai tūlanga ia. Pea whai o tūlanga tonu lea. O lo iai, o le matau atu. Le iai le wanga se le ni le wha upu mai o le energy crisis response. Ia e te le wanga tupe ai lo ba oti po wai tonu mtanga ruenga nga iai mamo ele so soani le wanga tupe ai taun wha ma oti. Awa pea na sau noa mi stau tupe rana sau noanga. Wha maan malama. Ia le tau ele IPC o le pulenga suavai. Ia tonu la vea tu ma transport sector, la vea tu ma falma. Ia mai si uma tūlanga wha pena, ia tauna wha ama oti. O le tau al melea, I lo taito nunga. Ia nofo si la fia ai mtanga renga ni. Ia ranga se le ni la mua lato, e fua ia ia lato fufuanga. Lato fufuanga wha tino. Ngonga winga I tau mo planning. Fua le ia ia tūlanga wha pena. Ia taua na si si tūlanga fo lea e. Ia wā ia le whaawawina. O ia whainga.
ina ia tuiti ai a fianga pona ia le o mata watu la fianga fo fitalai ia da fo popo ia isi miliona mo tato proketi le ala tan fa no le ia la e o fai si level po kalamele o le tau ba e va vai tu ia wa na fa pe o me timi nei wa uma ia tasire tadia tu le fare tonu le tise o le tise nga osi sua vai ia mo ai foi ma meu sua vai tau mafa mo se vanga telo tato tunu ia so swani ia o te bine o tau tadia tu ala se tu langa o ia ile ploketi le alfa nga sononga i wa se lau milionga amerika le nga mai world bank e fai tato nga luenga lea masalo po se me ole ono fitu tau sanga taruai a le ala varo fa nga so ro ile tai tu la imes tu langa tino mai le fa moi tele fa le tonu ia na mata wina le phase 1 o tato a wala kwa sainen road le a mata mai si umu tau mai runga chavi ia tonu e taua si la pe fa le tonu tu la mai a wala mata watu le fa popo si biliona mo phase 2 anga mai chavi tau mai tai i tanu ma nono ia o isi foi milionga ia o fa nganga mo le fa moi mai e te tau ona sila fa ngas tato company Samoa local company o le tele company wanga va finga nga ia le tate mori mawina la wala le watu ia pia tau falol ia mana i tele la wala na sanga lue ina tato company Samoa company o local companies taulan tato sila tu langa ia ma family ina ia tu langa requirements of the Asian Development Bank le mo wai tu pe ia e fa ti no ai nei proketi tele nei e ta awar sa wa tu pe le tono le tunu e ta vidi tono tato economy e wa tato wati nai e ta ona fa ta ua ma fa tu ma wina le fa ta wa ino a onga a le fa nau wa tu ai de fa nga so longa ma tato one government grant e wa ia fi ai nei tu malo te fo na ma to wa onga ma to fo kodisi ma to tu malo ia tūlanga le leilea e le tau ana wha ngā solo wai o pokalame ia e wha moe eina ia onga ia wai ia rao tau ina o whanau wa onga ia leo matau atu lau fionga le minsta wa onga o leo pa ui lalo le government le one government grant i lalo le tau sanga wha tupe le la wha ngā solo nei leo tu i titia o leo tu sama tupe sa ia ile tau sanga wha tupe le wha iuina le masina nei o le foi mata watu to tia foi pa uma lalo tupe e so swani mo tato investe tato NUS lo no winga ia ola to ia de fitu na inga o fa tinonga nga wenga o na ia onga nei ia se si la nei ia pe ia fianga ngonga o le fa pa u lalo o tupe e fa nga yo ia tato fa mo ia wale o mai fa sa lowa fa nga ia tato interneti da fai eletto nga fatia nei matua pensini o tavale mo di fanda ula onga fa ngala io internet e di liva tuai ia mo onga i longa internet astulanga lei foanga lei uma na foanga ia lo te vai atu i tato tarfa tau tu wa vese atu pele tato school connectivity o ese tu pe ia sa ia tu pe tau sanga fa tupe neu fa iwina ia la foi tatu te mal mala uma ia ana uma vai atu tau sanga msel pe 2 milionga tupe fa luina ia le lo fa le tonu ia i se mato foi tu malo li potia mai foi ia ele o le foi ia le school connectivity isi i tu malo ma onga isi tu malo i tonu da tunu ia tu langa ia la fionga fon fitalai o le tiro atu o teimi nei ona fa fitauli maftianga wa fia tato yo taun fa taunu ya foranga isa fa anga fuad fa nau tau de college level le vanga le kolisi au no le kolisi ya taun fa ia la to soani na matua ona tato so fa le voi sa forfolaina ia le fa yo tau mafa food program mo onga preschool le tau le primary school to 5 minutos sui tau atu tongi tato ai talafu o tato wala au
o oka whala au mo tātou whanmai. Ia, malia whenua le sui o lo saunua lo fionga le sui te tai o le tuangai o lo tulai mai le whaula vea le fionga le minsta tina a fioanga ma anga fsota. Ia, e whamalulu atu ele e se fufuangai. E se ule launga le fionga sui te tai o tuangai. Pawa le ona I mea fi whamanino, ma fia mamalama. E au pia ona whaasa ole o mea ele pio tele. Moro tausi la fio le ona 10 miliona le saunua ele pisi, ele o sai talafu. That's an advance payment. E whamua mua. E ave ele ono masina. E uku ai lava ia afio le pisi. O le sosoani na almano. O lo fatino o le bloketil nei. Ono 10 miliona. Ai leo sai talafu. O le talafu masana ia kawi o fowe ka le pisi tasin masina. Ele ato se 10 miliona. Ai lo continu lava le peina ele ofiso tupe. O le ala lo mamlama la no o le komiti o le paketi. O le ala na lo tula yatu malfalalo. O le si vaanga le ala o tem. Ia, moro tu si la fio alo fanga solo ngaruenga. O le o umana sa inisio proketi manisio fufuang. Fa solo ai le con calate o ni fufuanga. Ele o tem mau ion tu vai le ngaruenga tele le pe ona sa no le fio mo sui malu. Mo le wala si umbu ia o le fa mawina. Pe ona fai tu ele na o le tu le o mau le tulanga. Le fo macho sa val ma tonu fa mawina. Ia ma fa tino inisio fufuanga. Pe au no fai atu se fi fa sa pe le fufuanga ia ia wala mai nei se fa funga la tunu I fufuanga I wa mai ole se fia la o fionga Se o sa mai su ia fala te tolu fa mo sei tau fa mai a mai pel sa no angal mistana ole o chichi le na wa maua wa to ne le lua masina talu na maua se le ia afa pera le fatino ngal wenga onga ia longo winga le fia fatino ngal wenga onga ala wale vana maua se le ni tonu bank account o chichi a onga ole NUS ia mole si la fia le fa pe o avesea o tupe umai tu tonu lo fiso a onga ole NUS o lo rei lava se le o lo fa nganga ele malo o lo ia to fixed deposit if susuani il paket ole ala na o le fa pe la o kipilalo o la ia se le ni savings ala NUS e mafai ai ona fa sa tu langa ia ma so so ani tu langa ia o le chichi foi lo fa pe o tip le ai e le o tipia a to sila le packet nei le si va nga le tivet a wa vese mai le chichi ona le tu sai fai no fa ti no ngai alo ave lalo le si mtanga lwenga ona fa ti no ni so fufuanga alo si mo lunga mal fa lo e oni si fufuanga ia o le ta pena tu lava ta to fa nga malo o voia o tato fa na fo na wa onga fua o le chichi o na we se len o se len umana na onga fua o tato fa na private sector ia o la to am ta fa yo na aro wa onga fua tato fa na mal fa lo alu fa tai ia malo fa tai ia tu atu lava no e fa mai o mal sa no nga ia fa la todo e se me o tau tu lai mai o se me fi Lo fionga e lo fina ngalo e na fa mana tuatu e ai nan for le tai no fionga mi sta tani mai ai sta fa o matu ia nei moto nga fa le tu ia ele fa no le vo e fa fonga for sa no nga mi sta ia tai mi taun fa sa o ia o collective responsibility ale fa kabineta la to la fo e a fia mai mal one government grant len sa no il su ia tu lai mai le su yo lo fionga su tai tai ri tu ngai fa mai mai o mai lo sa no fa mai mal sa no Kai lo fionga fong fitalai. Ia oai. Le vo ia sa o sa no ngari fa ula vea e vo tai mi tadi ai e malo le nga tai le ia e vo tai mi ta te nga fa ga solo i me tas. Ia mo vo le lava no e tadi mai ai e ta tu malo. O le me ta u. Ia mal malama fa fonga nga ra tunu. Ia o le la u sa no le fionga mi sta te do isi mo me ia. Ono 10 miliona le advance. Tato IPC. Ia, a fisiri la. Ala e me ole pe ia ka ko modi. Ora fa mo pe tato modi. Ia tulanga na pe na tau ma fai atu ai swa talanga. Tu sai ma tulanga pe ona ia. Ia, malia fenola fionga sui malo lo sa no lo tu lai mai fa la verte tai malo, tu atu la no lo fionga sui il palmia. Ele la ititi le afianga o le malo si fa el tise. Ele la titi. Tato tala tupele wal. Se lau miliona.
Se lau miliona le tupe leu whaanganga le malo e tau ave tonga fiti el me lai tupu te mire nei. Mena reina pe so ol pawa fontoe. E le se manua fau ana nei. Wa leva na whea ngai, mu mafia whālau tai fianga. Le wa tato hai anga afia se fururua. Lima se lau mon tupu afe le masina le risi ai. Ma fuanga na. Se lau miliona lewa mai le malo tonga fiti el me le ngafa ma le IPC. E lava la le onsa. Le fato aiva masina le taum fai atu e fix le me lea. Oia tongia le ono se lau mon tupu afe le masina le fai temi nei. Le fafa le tunu. Le wa avatu le malo se lau miliona e kava in mena. Mai tau foi wa e au ngani. O fea folfolanga na fai. Fea folfolanga na fai. Hoe te pisa foi mato folfolanga. Tatia mai pe pule matau te mi fai ai. Ai pe wa vai atu e nau mai na fai ia. Au e te popole. File mure lei pe au lento folfolanga fai le tunu. Ai tatia mai. Tatia mai tau sanga fau. Fa solo le tau mamafa tamaiti. O titi o lai lava. E mal tato system le na fai ne lo titi. E miliona ta la tu pela ta ti e tono accounts. Wa le fa ngaina. Ai sea. E o te fetu na le system o le fainga o tato wao. Ave ese committee o aonga. Langa watu committee o aonga toi faisi charges for o piria o ngata mai tie le ta ona faia. E la fatu langa i me fo ave le fatu langa na ato i fono fa vai. E o mai la to we va ai le ia aonga pai papa toilet leanga. Malai fale aonga me uma le o fatu langa. A pe le nganga na la o fionga le suite ta. Ya, ono sai mai ko aonga a fai. Ono sai mai se uma leina le finanga lo fianga tai le tuangai se wa so Kul fon fa bai. Maliero finanga lo tai le tuangai se wa so fono na wa tele. Le lava va tu no fo. O le tasi fo ia el wa tu lasi lo le man ion fo. Le mfai ona e fa u la ve o la sa no tai le malo. E fa u la ve le sui o lo sa no. Se faia male ava mari tato no fo la fa fonfonga le tunu ele na tato le fono tu atu la vano e fa wa sa no anga palmia anga ele sui la sa no fa u la vele le fa u la ve tu tai il malo se malia lo finanga fa ta o mne fo tato tar sanga ele tuai to mai lona mana e tai to duai tato malia lo finanga tu mai nga luenga fonga fitalai faia tu atu la vano sa no fa u la fionga le palmia ya pia wala yo mea o lo tu la ya tu le sa no nga le fionga le suite ta a mai se vano to aiva masina le uta fa tu langa fainga fa vai o fono fa vai fo OTG fo tanga luenga onga ma me umo lo faso tu mai la le vano ele fa pe ise poto po se vave filiki ale lima kupu kaiao na luenga fa so solo le fota ul me le le temi ya lawa fa to a umal por kalame le temi ya lawa lua fe to tas. That's the process by the World Bank. Ele faila nota to na kwa filiki fa kurte mo la kaiao le ai muri process o lo fa solo ai processing o tupe uma fa il tem le ile ele fai fata furua a pala o mai mole vai oki ka ko ai kuai na va mai on sa yo lo fa solo por kala mer malo fa tu langa nai timely na ia te unu le polo ketia lo ngang fa lo malo sa no o fio te malo ia mali ia lo fio ma su te fa mal sa no o malo se le va nga wale wa ya tu le e ngai minute to e fa fa mal sa no o mai lo time lo fio ma su te ya e tele ai a vaenga e fio o istau talanga ai ele ai e pawal me ala na pa i mo meu forfolanga i sa fai ona e le taua fa fonga nga le tunu e vai le taua de tar fa tau tu pele na wa fa ti no le forfolanga tongi ya se lauta la pepe fo ya si la le la wa tau nu sia fa mo e pawal me fa le ta to fa fai le ale li pokia mai ke le fa le kongol fa fai le mtoto ara fo ke va ai akule i fa mo bonga ia mai e lua afe pepe ia e malier finanga lo sio lo sa no fa i mai la sa no o mai a mtoto ia le la fa i watu lo fionga e fitu se lau pepe fa na utua
tausanga whaatupe nei me tausanga whaatupe whorunga e lima afe whaase lau pepe ea la whamanuiaina nei whamoemoe si sila la matango fie telo nei ia tasi nā whainga o le manifesto ia vai la mani ia lima afe whaase lau pepe whou pepe kau le kosu lima masina matua fa mai le tipi e le o kiminge kong fa chevale le mai tupe I whaanganga ta pena il valele ia era kiti tupe atonu nala avi fo mai skupe lang kong ngai kanga ka le utos e fa tino e fa mo le ai fa mai ale ATP it could be a financial Lau whionga sui teita se on sai mai se tua tula va no le malu ia ele upaku le datu ai ui there ia lau whionga te tai ure tuanga tatia mai a wai pa pole tele mele faina faia tatia mai mta upu le o man tapena o umana filita nganga le malo ile wala faia tatia la ia na o fa o lo atau lava ma fa vai vai lotto ele tupu se mele le mo le tunu ai ma le ia tatia mai a o fainga malo fou man fainga fa vai fou e faia ile atini ano le tunu al me mana ia tato mai e so ia to te o penga ta fai lan e ku kala lo ai o ko sa ngo ai mana ia o le il vale le o te popole don't worry even if you don't need to spend an investment for a plane pule oi ala tunu la wa fa tali sa mo e mai invest le vale le tatia ia upu tato partners matato tona o le la to de na fina ngalo la to te le o lo me le fe ngai matato tatia pule tato I tato whainga wha vai ma le wala ati na ele tunu. Malo whaftai, ia, ma ia lo finangalo le sui te tai le tua mai. Whamai a mai lau sau nuanga. O lea lava o lo tele le fionga le pāle. Whai tato wale. An me kāwanga, malo. Whaftai. O lea mai whautuanga I whafo. Ui lea. Ia alo I numa. O lea whainga sau nola fionga le minsta o tupe o mata to disia so no TV me e lima tausanga ta penai ia ta pena fa leita to vale le no winga e uma leipa inga nei e le se vale le o ia le sila o le tulanga I le va ale fia bai ma le lo finangalo lo fianga su te te lu tuanga wa tawa wana o fa muto lo te wa sila mai la tata to malolonga ona ola wo fianga le fa wa tortaia o le toi fautuanga le alun fola avatu fai umai lau sau noanga. O lo nganga fa lo. Ia. O e usta ia lava lo fina ngalo. O lo fionga o fong fitalai e te fatun folau tatu fono. Ia e fai hosi nau watu. Ia ai mandatu ho I tatu taimi ma tatu tu la fono tu mau. Ia mele ia fa taira o fionga I de fong fitalai e vai ho so mato loto o le ia o le samanato e fa stato supplement e ui le ia e la faina fa manduia le tu alo fio ma fong fitalai e oi ia va per foi light to motor ia ne foi tu on malu ia anga leile tu de sunga fono ne yaso ia man talfa tau tu tupe ia o le mātou whamtalanga lea, ma le nganga whaaloalo. Ia e whaumbatu system, pia whaasoro tātou tari al malo, tātou meta tasi. Ia, manuel fono. Malo sau no le to mua le nei tai au. Ia, o leo manatu. Ia, e tasi to mua le nei tai au. Ia, leo tātou o tonu al malo longa le nei tai au.